Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nani etindzabeni telulwimi lesiswati la ku SABC 1 asinivusele emakhaya sivusele futhi nakubabukeli labathamele tona tindzaba naku DTT. Khumbula mbukeli ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi naku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Umlingani wethu lokanekise ePhalamende usihlanganisele lo mbiko lolandzelako ngalokwenteka ePhalamende. Wamkelekile apha eKapa silapha phambi kwehholo yesixeko saseKapa nendawo leyo kungokunje ebizwa ngokuba yiPalamente kuba kaloku kokwesibini isona izaqhubekeka apha kule hholo yesixeko saseKapa kulandela umlilo owatshabalalisa izakhiwo zePalamente iNational Assembly ne-Old Assembly. iNational Assembly ke ibisisakhiwo apho eso kusingathwa kuso umsitho wesona. Silindeleke ukuba ke ngentsimbi yesixhenxe umongameli Cyril Ramaphosa phambi kokuba kubethe intsimbi yesixhenxe ame kwela qonga kuculwe umhobe wesizwe kubekho ne-21 gun salute. Izinto ke xa ujongile zihamba ngokohlobo ekufanele bazihamba ngalo nokhuseleko luluqilima. Abantu benza amalungiselelo okugqibela belindele into bana umongameli azokuthetha. Ukanti ke manditsho ndithi amaqela ezopolitiko aphikisayo athi kulifikile ixesha ngoku lokuba umongameli athethe action angathethi. Bathi kudala esenza izithembiso ngoku lixesha lokuba athathe action. Balindeleke ukuba ke umongameli athethe ngombandela we-load shedding. Siyayazi into yobana le sona ibanjwa ngexesha u-Eskom emisele ucimicimi wombane. Okwesibini bafuna umongameli athethe ngombandela wolwaphulomthetho besithi iqondo lolwaphulomthetho lenyuke kakhulu eMzantsi Afrika ukanti alungise neemeko zentswela ngqesho kuba abantu abaninzi boMzantsi Afrika abaphangeli. Manditsho ke ndithi kuyo yonke lonto leyo iqela lona le-EFF lisemi kwelokuba umongameli alizumvumela ukuba athethe. Bathi ke abafunanga ukuchaza kumajelo endaba xa sibabuza into yobana baza kwenza ntoni na ukumnqanda ngathethi. Bathi abanakudiza esidlangalaleni isicwangciso sabo abaza kusenza. Silindeleke into yobana ke ngoku kungekudala bafike neendwendwe ezimenyiweyo zizokuhamba apha zibonise ifashion nantsiya i-red carpet esilindele ukuba bona behamba kuyo bebonisa ubumbejembeje babo. Siyayazi ke into yobana isona ikhatshwa yifashion. Silindeleke lo battle phakathi kwe-West nempahla zalapha eMzantsi Afrika. Sibone abemi boMzantsi Afrika benxibe izambatho zabo ngokobuni babo. Ukanti ke xa ndiqukumbela manditsho ndithi amaqela wona ezopolitiko akhona lawo athi aza kummamela, ayafuna wona ukummamela umongameli, kodwa amanye ayagxeka athi isona bekufanele uba umongameli uyenza kumabonakude abantu behlele ezindlini kungabikho inkcitho engaka. Mandizithathe ezintambo ndizibuyisele kuwe studio. Tinhlangano letahlukahlukene temphakatsi lokufaka ekhatsi leyo yemakomanisi iSACP tihlangene dabhikisha ngaphambi kwekuthi kube nenkulumo yebunjalo belive letakwetfulwa ngumengameli wakuleli Cyril Ramaphosa. Bakhala ngetinkinga letinkulu letibukene naleli. iSACP ithi ifuna sikhatsi lelapho Ramaphosa atawulungisa khona lokucinywa kwagesi. Lendlela ndzawonye lenhlangano lebosako lithi ANC beyisolo ishaya ngenhlanyekela imibono yayo etindzabeni letehlukene kuleli. Lithi isikhathi sekukhuluma sesidliwe yinja nyalo sikhathi sekuchamuka netinhlelo letawuletha tinguquko kuleli. We need a concrete timeline on the interventions to end load shedding.
We are losing so much money as a country, as an economy. And when you look at the proportionate loss of money and the interventions, you realize that the country has accepted to lose so much money and not make interventions that can save that money as well and save the economy. Inhlangano lolwisana nekuswelakala kwemandla kuleli energy crisis movement ihlele kuheha abantu ukuthi balwisane nekhamba kwagezi ngenhloso yokumonga nekuhluleka kwahulumende kusebenta netakhamuti kutfola sisombululo kulenkinga. Our mission and vision is to come up with possible sustainable solutions, but from the people. And we want to tell Parliament and the executive that we are hurtful, sorry for the word, of their decision-making skills and them shutting us out as the electorate. Inyunyana itisebenzi Mother Ash Workers Union of South Africa itsitamile kokhulumisana na hulumende mayelana netinkinga letiyamene netisebenzi letingetulu kwemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu letiyingxenye lihlelo lemisebenzi yesive. Itsi labantfu bakhokhelwa imali lelinganiselwa kumakhulu layimfica emarandi. It can be that the very same program is run by agents, very exploitative agents who are saying that please absorb, these are your people, your government, by the way, please absorb these people so that they are able at least to be entitled, which they are entitled on, by the way, but they are able to access their 3,500 minimum wage. Imawusa itsi bantfu bakhatsele titsembiso bafuna hulumende asebenzisane kahle nebantfu labaphuyile nalabangasebenzi. Indvuna yemaphoyisa Bhekicele ikhutsate emaphoyisa ukuthi avimbele wonke umuntu lokungenteka afune kwephula umthetho ngaphambi kwenkulumo yebunjalo belive. Cele ukhulume nemalunga yetemthetho lafaka ekhathi emaphoyisa emgwaqo avelonke, emaphoyisa emgwaqo esifundza saseNtshonalanga Kapa, emaphoyisa amasipala waseKapa, emaphoyisa emgwaqo nekuqinisa umthetho. Kufunelwe amalunga lahlukene emibutho yetemthetho enzayo etahlukene eKapa. Nekuba khona kwalaba betemthetho kebunyendi kuhloswe kuvikela bucala kuvikela takhamuti nekuqinisa umthetho. Those that are respecting the law, you will treat them as such. You will make sure that they are safe. You will make sure that you give them the smile. But those that are trying to be clever, you are not having the same face. You are not having the same treatment to them. You go and you go hard on them within the law. They must realize that this is a country with the law. You are there to enforce the law, and this cannot be a banana republic. Members of the South African National Defence Force, you will have gone through your rights. You will be remembering what you were taught, what you are reminded in your code when you are deployed with the police in a civilian role. We expect that you will keep within the prescripts of the military code, and we expect that you will excel in doing whatever it is that you have to do. Kusesenjalo ucele uphendvule etinsolo tekuthi amaphoyisa ixwayise i-EFF ngekuthi amabhanejelo wayo Marshal Dlamini usengotini ekubulawa ye-IFP. The Minister of Police formed political leaders in the IFP, ANC, and the EFF. The only leadership that we did not phone is NFP, that we're going to engage them later. And the issue of the rising of the political temperature was raised. That is information that was given to all leaders. There is no other information that the minister had that goes to the specific individuals as victims or as perpetrators. Njengoba tekuphepha setime ngemumo lesekulinzelwe inkulumo yebunjalo belive. Inkulumo yebunjalo belive kulinzeleke ukuthi ibuyise lithemba kulabo leselibalahlekele. Bantfu labanyenti baba netinhlelo letahlukene nakuqala umnyaka lokwenta ukuthi babe nenshisakalo yekufuna kuva lokucukethwe inkulumo yebunjalo belive kubuka ukuthi bangahlomula njani kufezekisa emaphupho abo. Sithethe lelithuba kukhulumisana nemuntu lomusha Mcebo Dlamini kuva luhlangothi lwalabasha kule nkulumo yemengameli lomuhla. Asikubingelele Nkosi sikomukele Tindzabeni tesiSwati la ku SABC 1. Asivuselene dzadzewethu siyabonga ukuthi sikhulumise nebalaleli emakhaya. Nkosi esikhathini lesi ngenani mengameli wetfula inkulumo yebunjalo belive yini lokungalinzelwa ngumuntu lomusha kule nkulumo yakhe? Ngiyacabanga lokuthi bantfu labaningi sebatetzelile. Bisebefike kulesigaba la khona sekude lokusha labakulinzele ngoma sekukhulunywe konke.
sebakulesigaba la khona letethembiso setendlula kwalona lelithemba. Ngicabanga lo ukuthi uhulumende naye mengameli sebasesigabeni la sekumele bayekele kwethembisa bende lokhu laba kwethembisile. Namuhla nje sekufana ukuthi athi umuntu ngiyengeke ngoma ngiyathi utangiyenga bese soyathula uyakuyenga ke lo muntu. Etingulumweni tangaphambilini letfana naleti ingabe lokuvetiwe ngibantu labasha kuke kwaphumelela? Kude because uma ubuka live liyemuva. Live alisathuthuki. Kumele umuntu naye bese uyatishaya ngaso sonke isikhathi kufana naloko asisakhula uthi umuntu makakushela kusoma athi ngidakuthengela indiza lo muntu upheka ukuyenga ngemanga manye onke lamalanga kuyaye bese kuba lenkinga seyibangalanga kuwe. Live la sikhona khona namuhla liya emuva ngelizinga lelisetulu nangelizinga lelethusako. Bugebengu bantu labasha basebenzi bantu labasha bakhona ukungena ema universities laba labangenile abanayo etimali tekubhadala so diningi letinto letendekako nebudlobongela nebucala lobuthusako bekubulawa kwabantu besifazane nebantwana ngileto tinto lengicabanga ukuthi uhulumende wethu ngabe akasatethembisi so uvele asebende ngato. Ngosi Dlamini lokufiswe bantu labasha lokukhanza ukuthi akuveli kule nkulumo yemengameli ucabanga ukuthi esikhathini lesitako ngentiwani ukuthi kufike kumengameli akuthinze enkulumeni yakhe? Kude uhulumende wethu langakwadi kude labantu abaphili emafini akusho ukuthi baphile emafini letinto lesibhekene nato sibantu labamnyama nebantu labasha bayadati but basesigabeni sekuthi abanandzaba ori abathi ukuthi kumele bende ini ngoma kuyendeka umuntu abesemagunyeni athwasiswe lijoko lelingetulu kwemandla akhe esikhundleni sekuthatha lo mvinyanza leyo bekunene yangehlula lento ube solathi angiyayathi ngidayezama ube ubona lothi lo muntu usiyise wena kude lo muntu langakwadi kude lo ngaboni ithi bugebengu kule live busetulu kude lo ngaboni ukuthi bani labasha basebenzi kude lo ngaboni ukuthi live liphuhlukile libolile akusenalutho asisenaligcapho le live ukuthi utishaye isifuba ethi live lami leli because sisemnyameni yabona sesiphile bumnyameni hayi lo ukuthi sisebumnyameni bese iBhayibhelini thina sesiphile bumnyameni ba literally ukuthi kumnyama. Ngiyakubuka kwakho Dlamini yini imbambambamba lefunwa lusha? Bantu labasha bafuna lethemba ukuthi ubanike lethemba ubanike dvologcina ubakhayinsele indlela batabese bayatihambela nyalo lala bakhona khona bede nalelethemba uthi lo muntu makahlela buka phambili angaboni lethemba neligunya nekukhuthadwa bantu labasha bafuna umsebenzi bantu labasha bafuna emathuba ekutisebenda hayi lendve ukuthi bantu labasha batawondliwa njengemazini enyoni phekunikwa 300 rand ngamendani 300 rand bona nje bayamnatha 300 rand maba ma comrades njengoba bakulesona bayonatha malini mabasuka kuleya sona ngamendani 300 rand ngoma awuthengi ngisho isef insipho nga 300. Dlamini asibonge kakhulu isikhathi sakho. Bonga mina. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ulidzele kuva ini enkulumeni yebunjalo belive letabe yethulwa ngumengameli Cyril Ramaphosa kutse madvodane nathi timpendulo takho. Akukho okutheni okusha enkulindele umongameli ngisalindele kona ukuthi eqhubeke esitshele ngeload shedding ukuthi uzoyenza njani kodwa action dololo ephinde eqhubeke ngositshela ngokukhuphula amathuba omsebenzi action nakhona dololo. Into engifuna ukuyizwa lana ngifuna ukuzwa ngamathuba omsebenzi kubantu abasha ukuthi bazowathola nini. Mina isona ngibona sifana nomlozela ngoba okhulunyiwa kuyona ngibona ngavamile ukwenzeka kodwa ngafisa kaphinda athinte amanzi ugesi kanjalo nontuleka kwemisebenzi. Ngaphelise uhwaphilizo nendlala icrime yokubulawa kwabantu ingqesho siyayifuna kubantu abasha abashele negative zabo emakhaya. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yethweswa ukutiphendulela ngawo. Kuletinye uma sibuya etitolo tishacekile takhamuti tasenkomazi yembumalanga emuva kwemvula lene ngemandla yemalanga lamathathu yenda lomkhulu umonakalo.
Sikwemukele esigabeni sesibili setindzaba tesiSwati mbukeli ukhethe kahle. Tishaqekile takhamuti tasenkomazi eMpumalanga ngemuva kwemvula lene ngemandla emalanga lamathathu iyenda lomkhulu monakalo. Umfunzi lokamatikuletsheni ubalwa njengalabanye labamuke nemanti. Lemvula ishiye emadamu nemifula igola Tindzetse. Kuphatamise kuhamba nekufundzisa etindzaweni letinyenti enkomazi. Akufikeki kuletinye tindzawo ngoba emabloho angcwele emanti nemigwaco mibi. Emathimba laphethe tetinhlekelelo asavele kubuka ukuthi ungakanani umonakalo anikete lusito lakufanele khona. Emaphoyisa lakwati kuhlamba atfungatha labo lokuthiwa bemuke nemfula kuleyo mifula. Naveto Mahusho longumfunzi esikolweni saseSalem eBuffelsbury uthi etakwati kufinyelela esikolweni. Namuhla besithi siyavuka sesikolweni sibone ukuthi transport ethu ayifiki. Malume wami uhlale eAneva sohlulekele ukudlula eMlumate River. Mazethi siyazama ukuhamba sathola ukuthi nasebridge lasesikolweni angifunza khona ligcwele asikhona ukudlula. Letinye takhamuti tinxusa uhulumende ukuthi atisite futhi alungise lo monakalo. Masipala wenkomazi uthi wetama ngako konke lekusemandleni kusita labo labangakhoni kufinyelela etindzaweni tangakubo. Kunemindeni lekhona leseyitholakele ukuthi idzinga i-agent intervention lapho kufunakala ukuthi sicele lusito loluphuthumako laba be-defense force nge-chopper ukuze ukuthi bakhona ukuthi bakhishwe lapho bakhona khona lapho bahlala khona. Labanye futhi-ke lesikutholaka ukuthi bakhe eceleni kwemifula nalapho nje kubukeka kuyingoti kakhulu khona kufuneka ukuthi bacelwe ukuthi basuke. Labathindzekile kulesimo bayakhuthata ukuthi bachumane namasipala noma emakhansela ngakubo. Nazivakashele timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi licinile naliqathaniswa netimali takulamanye emave. Inhlangano ye-Comrades Marathon inxuse basubathi labalimele ukuthi batelaphe kusesenesikhathi uma bafuna kuba nemqhudelwano lode tinkinga. Bangetulu kwetungulungwane letingemashumi basubathi lababhalisele lo mqhudelwano lotawendeka mhla til-11 enyangeni yenhlaba. Le nhlangano beyibambe umhlangano nebabaceceshi eThekwini. Mhla onke emehlo atawubethe njo kumengameli Cyril Ramaphosa njengoba atawubethula inkulumo yakhe ebunjalo belive kanti kunyendi lokulinzeleke kuye kwatise kwekuthi lelive libukene netingcinamba letinyenti. Imiphakathi yalapha kumasipala wenkomazi namaphethelo isale baleni kulandzela ketimvula lebethelomane tina ngemandla naletibange umonakalo lomkhulu. Sikuvalelise mbukeli ku SABC 1 na ku DTT. Ungakhohlwa ukuthi kusasa titapeti khona tindzaba telulwimi lesiswati ku DTT nga 3 Ndzambama. Usale kahle. ngedela shona lingena tindzaba talo kanjalo ngedela shona lingenaso simo selitula sibingelele emakhaya kanti ke masibuka ke sithombe sethu kakhulukade kusihla namuhla uyabona ke ngola lomuhle ukuthi sisekhona amathuba emvula kakhulukade encenyeni yeMpumalanga nelive njengoba mawubuya kakhulukade isifundza ke la iKwaZulu Natal nangale ke isifundeni eMpumalanga lapha ku 80% kanti ke mawungena ekhasi nelive uyabona ukuthi alapha kuyeke la 60% kanti ke naselangeni lakusasa ngola lomuhle sisekhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 80% kakhulukade eMpumalanga nelive kanti ke ikakhulukade mawehla uyanshonanga nelive uyabona ukuthi khombisa kuvula kuleto tindzawo leto kwengola lomuhle kanti ke sikhona sicwayiso lesivela
ke kubaka South African Weather Service kanti ke isisekhona lemvula lenemandla ikakhulukati lematima encenyeni yesifundzakela impumalanga kanye ke nangale kwaZulu Natal ikakhulukati abacaphele abantu etindzaweni letifana ke lana bonkomazi njengoba ke tikhukhula tibonakala ke titinyenti kuleto tindzawo leto ikakhulukati kamhlushwa enansi nangale ke ebhlorhweni elumati bantu abacaphele kakhulu kanti ke selangela kusasa ngolalo muhle asisekhona ke lawo mathuba emvula ikakhulukati lokuyimvula ke lematima mawukhuphuka ke nelugu lelive ngolalo muhle kanti ke mawungena ke ekhasi nelive uyabona ukuthi likhombisa ke kuduma kakhulu kuleto tindzawo leto kanti ke masichubeka sikubule emazinga eshisa ukuthi semenjani elangeni lakusasa mawubuka ikakhulukati ePretoria lihle lapha ku25 likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke eJohannesburg ilapha kuye ke la 23 nangale ke kuboFrenageni lihle lapha ku23 kanti ke sifundza iLimpopo ngolalo muhle mabuka ke eMusina likhombisa ke kufuthumala kuleto tindzawo leto lapha ku28 eliphala lihlelo ku28 kanti ke tindzawo letifana nawo Mokopane Bilabila lapha kuye ke la 26 ngolalo muhle kanti ke sifundza impumalanga mabuka tindzawo letifana nabo Sikhukhuza likhombisa ke la kufuthumala kuleto tindzawo leto lipholile ke empombela njengoba lapha kuye ke la 23 kanti ke Carolina Emelo lihle lapha kuye ke la 21 nangale ke kubo Sekunda njengoba lapha kuye ke la 22 kanti ke sifundza kwaZulu Natal ngolalo muhle mabuka ke la iFryhead uLundi likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto njengoba lihleli lapha kuye ke la 23 kanti ke ngu16 lapha ke eKokstad esifundzele ke Eastern Cape ngolalo muhle mabuka tindzawo letifana nabo Gcebeka lihleli lapha kuye ke la 22 likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto nalapha ke eMaletswayi njengoba lapha kuye ke la 25 kanti ke sifundza iWestern Cape lokuyinshwalana Kapa eFredendal yashisa likhipha umkhovetsheni njengoba lihleli ku38 nangale bohleni Williams lapha kuye ke la 37 ngolalo muhle kanti ke sifundza iNorthern Cape mabuka tindzawo letifana nabo Sutherland yashisa kuleto tindzawo leto njengoba lapha kuye ke la 30 Uppington lihleli lapha ku36 kanti ke Kurumani lihleli lapha kuye ke la 32 kanti ke esifundza iFree State ngolalo muhle mabuka ke kuBothaville likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 28 kanti ke nangale ke la endzaweni yaseBloemfontein lapha kuye ke la 27 ngolalo muhle kanti ke la sifundza iNorthwest mabuka tindzawo letifana naboMahikeng kuyashisa kuleto tindzawo leto ke nangale tindzaweni letifana ikakhulukati nabo Tosca ngolalo muhle kuyashisa kanti ke mabuka tindzawo letifana ikakhulukati nabo Klerksdorp lapha kuye ke la 28 kanti ke mabuka eTulo Rustenburg likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle